anu rangka dia teh bade naon? Bade ngacak-ngacak Bumi Sabina betong bener tadi bener kok abdi dia cakap gitu ayo baru dah ngacak-ngacak baru dah lumayan ditampinya Sabina Ari iya teh guys jombrot teh tinanan sempe hampa ngunyah pokoknya ngunyah rasa singkong iya juga rasa daun campur bade ayo orang ke kamar sab di dia kamar saha Rende dilangkanya bade buka bade karena di kamar nanti ayah TV Sabina sok kalian masuk Sabina nah di kamar nanti ayah TV dia ayah menuju curhat, ayah menuju main basket, ayah menuju ugal-ugalan pakai sepatu roda, ayah menuju main kale. Ya.
Alah, nggak bisa. Wow. Febri, Cipil. Oh, Panji. Joni. Wow. Selamatin aku. Ya. Bisa tuh yang di bawah sih kan dengar. Itu kan yang mereka. Oh, iya. Harus gitu ya. Biar keren.